from General Santos City, Philippines, Magic Mike Plania. Bueno, ahí está. ¡Oh! Tremendo, Bueno. tremendo, tremendo. Matapos ang impresibong panalo ni Mike Magic Plania sa kaniyang huling laban sa Amerika, na kung saan tinalo niya ang Nicaraguan boxer na si Martin Diaz via first round knockout, ay muling mapalaban na naman ang ating bida. Gagawin ang laban ngayong linggo sa Miami, Florida sa Amerika. Makakalaban niya ang veteranong Colombian boxer na si Davy Julio sa isang 8 rounds non-title fight. Sa mga di nakakaalam, ang 5 huling panalo ni Mike Plania ay tinapos lang niya sa loob lang ng first round. Bago ang laban ni Mike Plania kontra dito sa Colombian na si Julio, ay balikan muna natin ang huling 5 panalo ni Mike Plania na kung saan tinapos lang niya sa loob lang ng first round. 2021, nakaharap niya ang knockout artist ng Panama na si Ricardo Nunez. Nakaschedule ang kanilang laban sa 8 rounds at ginawa ito sa Amerika, pero tinulas agad ito ni Mike Plania, tinapos agad ang laban sa loob lang ng unang round. Y Mike Plania de Filipinas. Mike Plania, señores, pero tiene un hombre veterano como Núñez, el canalero que ha enfrentado a grandes guerreros. Se demoró mucho en llegar aquí a Estados Unidos porque Filipinas se cerró debido al COVID, pero tremendo guerrero. Ricardo Núñez, antes filipino. Pero Plania es una de las figuras principales de MR Boxing Promotion. Tremenda actuación el año pasado cuando venció a Joshua Greer. Joshua Greer era una de las grandes figuras en ascenso de Top Rank. La única derrota que tiene Plania fue contra el veterano Juan Carlos Payano, que en ese momento era uno. Viendo el regreso de Mike Plania. Buen golpe ahora de Plania. Buen golpe, buena combinación. Atacando muy bien el chico de Filipinas. Oh, buen golpe ahora. Está abrumando hoy y está en muy malas condiciones. Y aquí el árbitro detiene el combate. Winner by TKO, Mike Magic Plania. 2022 naman, lumaban si Mike Plania sa Tagum City. Nakaharap niya dito si Jeffrey Francisco. 8 rounds na laban at tinapos pa din ni Mike Plania ang bakbakan sa loob lang ng unang round. Beginning of round 1. 2023 naman, magkasunod na tinudas ni Mike Plania ang 2 Pinoy sa loob lang ng first round. Ito ay sina Mark Anthony Giraldo at Daniel Nicolas.
At noong Abril lang 2024, muling nagbalik si Mike Planias sa bansang Amerika para harapin ang pambato ng Nicaragua na si Martin Diaz. 8 rounds ang laban pero di pa din pinatagal ni Kabayan ng bakbakan. Tinapos agad sa unang round pa lang. Santos City, the Philippines, Magic Mike Plania. Victoria y está en esta búsqueda nuevamente de subir su nivel. Comienza el combate. ¿Qué nos puede decir de día, maestro? Bueno, ahí está. ¡Oh! Tremendo, Bueno. tremendo, tremendo. Y le ha sacado el aire. Le ha sacado el aire. No, lo agarró Le con ha dos cruzadas. sacado el aire.